tunlaya mizo rilru lu aber pakhat chu Manipur buaina hi ani ome Manipura mizo na thlak te anghong satlia mai ni lovin Mizoram minhong tel thlat hian uipui tuilian thlir mai thei kan ni lo ti ati chiang le zuala kan pomemo pomlo emo Christian biakin nasataka be ania wang hian a phena BJP ralrel pol RSS VHP le basrang dal antel lawang ti asoi thei mi alawani anina taka chuan Indian Constitution article zathum somnga le paruk manga president rule puan hial na tham ania chuti an hein man ngai lo kum kha le chen da tol mai article zathum somnga le panga na mangin dan le thu pe ken ko na chu governor kuta anda dai thunga hi central BJP sarkar fin kherek thilti ani nge yang en biren singh BJP sarkar chu fachuwa ma nga in aduat hle ti na ni Myanmar buai le Manipur buain anghong chu Mizoram ral tlan lo lu thiani Myanmar buaya khan atir tangin ral tlan chin chi ana kan nei thatok lowa an du na huna ankal tamai po antamome tun tu Manipur buaina hi chuan ral tlan te hi kan chin chi a fel deuh to tura ngaila du na hun pan ringot chu a fel berlo mai thei maniu naute pan tur anni poin chin chi a fel thlap tluk om lawang Mizorama omhlen du ta hial anom poin ama a lo chin chia to na tangkhan thil fel taka ti zui dan om theyang hemikonga hian sarkar le ral tlan lo boi pui tu NGO sang phim khur thiam angai hle ti na ni ral tlan hi khoya tang pua local ni se sap tong takin han soila anom na chin whereabout hi chui zui thein kan nei reng turani Manipur buaina tanga boruak lian tak pakhat chu mizo inpum khana poimo zia hiani zo na thlak nam sang inpum khat du na alian hlea thil thatak po aniang mithen khat chuan zo na thlak then khati chu an intimizo du vaklo ti an soi tel zau thina adik thui khop mai meche boxing thiam Marycom Mizorama local khan lo chei mizo viau kan tuma ama berla khan kom chu ko matitlat sia ral mon lai chuan mani indu tok takin kan te nol ani mai thei ral kheldar alo rik meu ero hi chuan inu naw dial kan du thung mizo te hian in pum khan na tha nei kan du tak chuan eng lai poin kan in u naw na hi tilang thiamila a thaberang hetianga thenom rama mi te po kuang kwa thiam tura kan in zirtir lai hian Mizoram chunga to sa nam danganga kan ngai deuro an mani po intimizo du lem lo heng chakma le ti kuk te po hi kan kuang kwa thiam deuh chu angai tak zetani mizo te hi sap tanga racist anti zinga fir fiak berpo lang hi kan ni bera namdang kan ngai thelo hle chuti lai chuan kan rama het to sa hi chu thleibik nei lova u naw thatak anga kan in vek lo ahun to viawani man kuma me general conference a chakma autonomous district council chia ronna ngai tu ani don khan pui phei khan ngai tu lo sham turin angen lomlomin ka ria angen na khanom zia anei talo CADC hi chia du maila Mizoram hi khovelin lumletin independent rama mindin tharthut ani lo chuan India ramzawa hian kan thia thei arinom lo ani chuwang chuan chimlama minority nga kan soi thin te po hi le mangdera mangai lem to lowin mangai na thinlung dik tak puin kan lam tanga kan siam jok tur ani don lom ni chu an tan le kan tan po atha jok lowang em ni NGO sang le July pol te po hian thu khau pui hi han chak chuak thin ma se abo zuin na ma an dai re si lo chuan zia ani thengai lowang vai sum don pui chungchanga po hian ti top kan du tak ani chuan sum don pui tu mizo te hi counseling nei puin kan ne masak anga yang kan ti lo tlin thelo tura hi chuan khau takin tong lo ila kan ti fu zo kinarinom kuwa phurdan na tur si muya get siam te kha athom alente lul nen asong solot na mu tur enge chuang le mei ni thum sang ni som ni le pathuma tanga Manipur state chunga nam tam jok mei te ten tlang mi chin ku ki mizo mi te chunga tharum tho na cholwa an kalpui Manipur state sarkarin athlop tlat chuan Manipur state chunga daidan na satak asiamani tlang mi te chunga hleilen na le huat na thuk taka wangin kan mi te tan mei te ne na chen ho ngai na om talova
MLA Minister Pastor Police Officer te Minaran le Meichia le naupang ti thlengin an zual lawani sakhobia kin che na in le muralu tam takti chiatania soi se na ni lo meite te ne na chen ho chu thi na kan mi te ta na nun hlan na ngani keini mi puya yo a thlan thlin te hian voina hian kan mi te thinlung duang chu puin Manipur state atanga in lakshan ro rel na sang nei hi kan duani kan kalzel dan tura kan mi puite nen ro rel na chungchanga ama thiang bera ngai tu tura in ron khom kan tumani Manipur state hian kan him na tura thil ti turom te alotify veka sarkar lai pui hne na constitution hnuaya inom na sang nei kan ngia ta ram thenomangin Manipur nen hian zalen takin kanom thei to ang ti in an thu chua chuan an tar langani Manipura BJP MLA Paulin Lal Hau Kip chuan an state ta zo na thlak te rilruwa lian ber chu in rail bol na san ne emo union territory emo ro rail na pakhat hnuaya khomani thua soi Manipur MLA hi Mizoram a zinin a thlen na hmuna The Sozam Times in a koma zona changin Manipura zo na thlak ten an du ber chu an ma ni nuai bo du tu mai te te laka in lakshan ania inram siam na thale nget tak awmani lo chuan zo na thlak te hi Manipura hian an thla amwang tak tak thei don lova an hun ton zel tur chungchang po soilok harsa ati thua soya hemia wang hian zo na thlak te chuan in rail bol na san ne emo union territory emo ro rail pakhat hnuaya khom chu an rilruwa alian hle tia soyani hau kip chuan meite hobin buaina an siama wanga rampuma tharum thona chuak chu sarkarina du chuan darkar ni thum leka ati top theya mase sarkar hian buaina thlen hi poya tilova hengte wang hian chief minister Biren Singh chunga rin na anei tolo tia soyani tharum tho zonga chen na chu dan pui kal ani thu soin sarkara lu berin hetianga ramdan pui selova chete athop chu ramdan pui kal ani thu soya MLA kanina ngin min thlang tling tu kabial mi puite tan kading zel dona dan kala chet na chu do zel katum ati ani tundin hmana chuan Central Force te Manipura da lu anni to wangin in 12 buak na thengle boina lian tham chuan ziom lam apan ri tia soya hetilai hian heng boina zong bultan na sarkar ho tupa chief minister chuan ani na ngai ala chel reng ani chuan boina hi re mai theian nilova chu boina tham ala tling tia soya ni Manipur MLA chuan boina an to chungchanga Mizoram mi pui sarkar MZP YMLA midang ten an chunga mangai na an lan tirna an lomin an thla amuan phal he tia soya kan boina wangin Mizoram lam kan pan te chula ral tlan te milodon son dan te hian nuk atul zoka iram ilo thlengta e ti thuziak te hian min lo thlamuan hle ati ani heng te wang hian an lom hleya lom thu soi tura Mizorama zin ani thu soin sarkar ho tu YMLA MZP swai tu tenen in kom an tum thua soyani hau kip chuan Mizoram chu zo na thlak te ta na Jerusalem anin pui ani thu soin Myanmar le Bangladesh a zo na thlak te point har sat na an towa an tlan lu na le an thlamuan pui chu Mizoram ani thua soya engtik ni ai mo chuan hun khata chengin tu ma ti boi theilowa khom hun a thlen nge a be se tlat thu a soi bokani lamkal journalist te chuan national media ten Manipur chungchanga in beina chungchanga report tam tak chu thudik tok lo antia internet lama harsat na antok ti soin chief minister N Biren Singhan tual chung boina chungchang a soipo adik tok lo antibok Aizol Press Club a MZ ten anin kom na lamka chanchin bumi te chuan Churachandpur district a internet an nei lo wangle print cha po an mamo man ruwa an mu theilowa wangin thudik puan chuan a konga har satna an tok tian soya heti line meite journalist te chuan internet an access theya district administration office atang ten national media lama chanchin thar an thon thei bi kan tia anni chu man phal sak an ni velo nin an in soi zona thlak journalist ten internet nei lo wangin thu thar ti chuak theilowa meite lamin an nei bi kanga an soipo hi adik ni in angai theya nimin lampo khanim falatanga chanchin bu ti chu atamber Shanghai Express po online atangin alain thei rengani chief minister Biren Singhan an nun dan phungpa nga ya om to anga asoile
mun then khatai ro curfew puan alani thu a soipo do tan tia achunga chuan in ka na ala thleng reng nin an soi boina chuani me ni thum sang ni som ni le pathuma tangin sikul khar vek ania zirna akal theilova pol som le so pani zirlai an khungai thlak hle an tia Mizoram lama zirna chunzom dan te da pui turin Chief Minister Puzoram thanga ngen antum thu an soi bokani ZPM Chief Ministerial Candidate Puduaman Manipur boina chungchanga athu cha le athu soi ngainom tak mai in ngai thlak chunzom le teang Chandu tak teu chi bai ve kule Manipur hi India lama ni som panga thlasom sang ka ko samli le pakwa khan rin lu ania Anrama lu tur lo dan na permit system an nei thin po ni som pariat la som pakha sang ka ko samnga khan ti top sak ane zui ta poka kum som serizet nuwa ILP pe an lo ni le ta hi kan lom pui le ani amai ro chu Manipur atanga Mizoram lo zin telaka ILP kan phut lo lain an ni ro chuan kan laka ILP an phut tlat thunga Heian Manipur Sarkar in tlang mi telaka anrir putan at siang le ani. Tuna buhay na hitil thar ani lova rey tagatalo in munto puak ke ani. Kumsang isang panga akhan Manipur Sarkar chuan. The Protection of Manipur People's Bill 2015 to alo pass na ito ani ka. Bill hiyan kumsang kasakwas sa mga pakhat nulama Manipur lut te chu Manipur mi le sa nilawangai tur ani aron titaa tlang mi teram an chu sat theina tur kong an zon na ani Bill hian the Manipur Land Revenue and Land Reforms 7th Amendment Bill 2015 to pass ani boka Bill hian tlang mi te chen rama mei te hovin in mun lo ram an nei theina kong a hon sak tapok ani Heng bil te hi dan pa ngai anga soi ho le buk po ne lovin man mo takin minute nga chung lekin pas anni me te ho chen na hian district panga omin aram zaw lam hi za song vel chau an lua tlang mi te chen na hi za song ko vel lai zaw ne in district som pakhat awma me te ho hian tlang mi te chen rama in mun loram an nei hi danin aphal silwa dan thar mangin ma an lata ani heng dan thar an siam te hi du lo na en tirnan ni som pakhat thakwa sang ni som panga khan imphal le lam ka in kara motor sang chuang lai nen flak dum tarin kongzo ani a heta hian min som ve awangin kan vatel ve nge a martar thimi pakwat ruang kum ni don lai ni zaruk chuang hrep phum lowa anda te po puanin kan vatua ma JSC officer press conference kovin zona thak zong song te huap tur political demands siam atul thu te kan soi ho ani tuna buaina hi mei te hovin tlang mi te ram chu saktuma an malak na kalsel kha ania Manipur BJP Sarkar chuan tlang mi te chen ram zau tak chu reserve forest ale wildlife sanctuary apuang ta a Churachandpur district chunga munthen khat chu wetland apuang tapoka JCB nen in teswa samin chung kotam tak chen na nei lovin an wak vai ta a Manipur hi mei te ho ram chau ani big lova masa ta kan pi pu te del ram ani van noelian le Manipur raza te kha an indo fova mei te sipai sakor chunga chuanga om point bel te laka khan kan pasal tha te an tol ngai lo chung khat pe chu van noelian pasal tha te khan silai samrup lai an chu sak ani ni thum thanga sang ni le somni pathum khan all tribal students union chuan peaceful rally an neya mei te lamin tharum an thoma sata leisang khomula British Sarkar le uki indona riat rengna gate chu halin buaina chu apunlun chauta ani he buaina hi mei te ho le zofa te in beina ani ringot lova Manipur Sarkar le zofa te in beina ani Manipur Sarkar hian
an police commando te chu silai nen ma roi tirin an nunga mi puiten an zui thina nimin maya po khan moirang police OC le commando te chuan ngol ngat le laika khuwa te chu silai nen an beya thile liam enge mozat an omani sarkar chu buaina chingfel tura ban phartu tur ani lain walau taka tranlam tilangin inbeina amatonga atrang tazokani buaina chu ma hian manipur sarkar chuan civil mi te silai atun tir ma saveka hei hian he buaina hi ruaman lok ani zia ati chiang hle arang thayang bera president rula da turin central sarkar kan phut ani Mizoram sarkar ina thayang ama alahi lomom kan tia athayang anga troy homzel kan tum ani namthil ani wangin party bill ham than zong lo turin party tin tepo kangen ani kumsang ni le sompanga buaina chuakhan in unaw na le pum khatna zan khathil thuwa lo piang hal maya chunglam na tho ani yang kan ti hial ani kha tuntuma po chu khat chuak kan ni na chu ahun taka tilan alo ni le ta meitei ho te po in unaw kan ni ti hi an hai lova chibing te min be lovin min vai ma vek mai ani hi kan unaw manipur om te po in pian in seilen na mun te kha lo tlan chet san hau su ral matong tu tribal united volunteer te kha kan chuang tak meu acheu zoram mi pui te hi in nat rualin kan na ve a in tan kan in kau reng ania ato bera chuan he buaina phena hian naman mindin tu kan pathian hian thil tum anei nge yang meite ho te nen hian rorel na pakhat nuaya omzui zel chi kan ni tolo separate administration kan sual chuak ve ngei tur ani tun thla ni somnia khan buaina lo chu atran na leisang anglo ku ki war centenary gate meite ho ina hal chiat tak kang vai khu atanga meite om na lam kem khatvel hla a welcome to greater Mizoram the intal takul mai te hian nuk atiul ani he buaina hi unaw kan ni min riat thar tir le tu pum khat na min pe tu nam anga kan din chuan tur man ruale mal som ne in thup lo ni mol ro se kalome